Ole tuna hianin Serchhip District Secondary School Sports Meet sang nile som nile pali lom takin ka honge le pu chairman le kanjiti tu tele nu le pa te zirlai te Sarkar le party ka thopui te voina tel zong song te chibai kabuk chewa ei tun tuma hian school som pakwa tangin infiam mi zaruk zet mai in lo tel ti kan ria alomom hlein ka ria ei kan district pu mang hian sports lama hian ma kan son chak khop maya covid lai khan ram dangte ang bokin kan tla fual deuh hleka amaro chu covid alo re nuwa ma kan son chak chhota hle maya volleyball ate badminton ate TT ate boxing ate taekwondo ate state level ate national level le international level thangin kan district atanga infiam mi te kan lo tel phak ta zel hi aro pui ka tia taekwondo a phei hi chuanin 7 dan kania 9 dan thleng chau awma 7 dan kania so mai chi kan ni haulo ania ten ti te volleyball le boxing hetiang ang taekwondo han tia te hian kan district association hi Mizoram a hianin district association thaber ni na lo hau fo to thin kan nia achuan om hle ni tun na hian district level association ding thar kan nei neu newa takover te indigenous games te le cricket tennis le weightlifting ate enga hian tun ma kan nei ngai lo te district level in kan han nei chowa ma kan son chak le zelani enga te po hianin ten badminton bi ka hian kan district chungami Serchhip nula lalrempui kumsom pasari mi tuna hian badminton academy of India in ain kola infiam mi thazwal lor khom zinga athonin ani hi training an pe meka international quarter final India in don trom kha athen voi khatna ania India in international level quarter final athen masak na berahian kan district kami lalrempui hi atel ngeng heya ichuan athabik than chua zinga telin tuna hian National Executive Center Guwahati ya training pek mek ania engkim amango zongzong athonin an petopa malam hun thatak anei chaudonin kan thria kan district te Serchhip khwate le zoram pumpui tan le India tan pua michuan omnia chermek ania malam hun thatak anei chauzel kan bei seyani ten kan district chungami bok pe kale ruaite hituna hian ITM Raipura an training meka ani po hian mabak chuanom takan nei don in kan thria ten badminton academy thare mai Hyderabad a khwan awma ta chuan national coach noya an kan district ami tho ma mahi a training meka tiang chuan elai Mizoram chung kan district hi kan lo cham fo to chu mai ni lovin a Mizoram state level ate ming than na tam tak kan lo nei to tuna chuan national level kan thenga international level po kan raptran ta ni enga kan infiam mi thatak tak te hi kan nam choi moi tu nizel turin du sakna kan hlana ten he mun bi ka hi
Sership District Sports Complex hi miten ui lovin sports complex atan hian phal taka an pek ania helai area le helai mon hi sports atan chawa man tura da ani sports lam thilatan chawa man tura pek ani chuwangin he kan area hi kan hum hal tur ania thil dang tinan man kan phal tur ani lo kulama te po khuan mun all engemaw zat kan lania chunga chuan football discipline dang te po lada chhozel kan tuma khulaya khuan mania sports minister ne kan soidun dan chuan Mizoram hian volleyball indoor hi pakhat ma kan la nei lova helaya hian kan da theng emo kan tia chung te po chu kan ri ru oma tun tuma hian in sports discipline engemaw zat helai muna ti theilo pon lama ti ngai kan ne ni abuai thlak em an hei hi tin approach road taki ate lu tuka helai function lian awm chuan achuk lam le cholam in pel hei theilo na ania thing te po ki ti that angaya new sership lama tanga lo pan na tur te po siam that angaya aruanga ma infrastructure a remote po hian ti tur tam tak kan la nein alanga ti chuan khulam panga thanglama bun tha te kan la neya chung po chu thazo ka man zel kan tumanga opposition MLA ni chungin kan hanin encol thina ti thei atle me ma MLA fan ba in ko mu tur kan se thin lo ani tunai ro chuan pathian le nangma ni zara sarkara din mum thataka te lan kai kan lo ni ve ta ka wangin thil ti te po alo nuamin alo ol sam ve ta dewa chuwangin sports lama po mabak engzok nei tura in ngai ila mason na thar mel motor kan nei sozel tura in ngai la athange ten hei tun la kan ram ti boy to ber chu rui lo ani voina local hom sports lam tuimi mi zaruk vel zirla kan nei te hi rui lovin achim boy lo te nia kan chuang em chewa ti chuan covid alo len lai khan rui lo a buai enkol na mun rang ranga enkol tu tele sarkar lu kha hai le a drugs ti turam to lo chuan an safaranga an buai le ang ti kha kan lau tlang vek ani amaro chu kan hua chu covid chawa drugs ti turam lai khan tuma tak buai chian om mi alo chuan zirlai thatak min pe ni drugs hi alo ti thang to te chuan a om reng si chuan ngei theilo ni na nin khia mu ram an tum thinan be thi mania po helaya kan nau te thalai engmozat drugs zonga anwak vel live video a viral na sem ani enga tinge khati anwa kan ti chuan hoimolaya ala om manringa zona mu theinian riat wang ani covid lai kha chuanin awam mi alo tian khetlanga thate tein anom ve mai ni an lo ngei thei khop ti kha fin fiani chuwang chuan kan doral drugs laka kan film theina tura thaber chu drugs om lo tir hini ati du point ti turan riat lo khan an sim mai do ne awam ren chunga sim hi RM ani chan chuan ngaya an taksa len tharau chan chuan ngaya kan lai na tin kan mangai ngoi ngoya kan sarkar hian thei top an tan a chuame kani chuta chuan apoimo berchu om lo tir a supply reduction kha ani chumi atan chuan thalai rual te intran rual na kan mamoa kan tran rual apoimo a enga hian information te sarkarin amamo thina chunga chuan heng thil ati rem theina tura in thil hriat te
tu nei tu te ne na ro ruk sel tu tein kan cha du chuwa emi laka hian film sel turin voina hian ka cha du chuwa kan taksa le kan tharau dabna tur chu mi pa ngai anga kan nun hi ani mai mi te aya tha mi te aya fel ni vek chu a theilo a har sa amaro chu mi pa ngai ni hi a har salo chung te ruala choi thi ni hi har salo chung te ruala thau thin chung te mut huna mut mai hi a har salo mi pa ngai ti da ne cholnia darari ruala in khom ve mai kha mi pa ngai ti ania a har mi lo kan va khala kan va thata lut ti na ni chuang lo maro chu mi pa ngai ten an tiang kan ti hian kan hi mani chu tiang mi pa ngai tiang te kilova mi pa ngai te om na muna om lova mi pa ngai te khoi molaya alim takan om khom laya khoi molai kil khora lo te rek rek thin te hi heng ho ruang hi kong sira kan chat thin ni chu wangin voina hian mi ai ba ka fel le tha le lo thing in mi thei lo ni poin mi pa ngai ni tum turin ka cha du chuwa mi pa ngai in ni chuan in taksa le in tharau a himanga in thriselanga in hlimanga in zirna lama te po in du sak na in dongin pathian mal som na po in chang chho ze langa chung kotan khotlang tan kan ram tan wale thui tha mi poimo tak tak din hun la chel thei tur in ni thodon ani chu tianga in ni zel theina tur chuan in fiam na kan nei me khi in thian that nan te kan taksa a fit le zual nan te thian thar kan chhar nan te tangkai taka kan mana kan nun kal zel turata na rabi thar min petu ni zel theina turin do sangna kalan chawa emi organize tu ruai tu te ha tak tak te ziti tu te chunga lom thu ka soibok ani ye kalome kan sian kha kan na huna kun turin kan nge na huna hian certificate ong ang te kan inding sem chua sak don ani javelin boys gold medal kamis tong sanga goodwill English Academy from Chauha Rose at lana rin kan puro silver medal Lamfiat Kuya Government Tatum High School from Chauha Rose Lamfiat Kuya bronze medal Jacob Laudin Rua Waliana High School Ani Hemisoahian Javelin Girls Nianga Mimi Lalian Moi Government East Lundar High School from Tansuka Rose Mimi Lalian Moi Government East Lundar Ani Soahian Ani gold medal Ani silver medal Rundong Turin si Vanlal Himomi Tansuka Rose si Vanal Himomi Zoahian Lal Sang Zeli Government Lord Vanlai Fire on Chokal Rose Hemi Zoahian Sotput Boys gold medal Kha David Lal Munpuya Government Lord Vanlai Fire Sotput Boys silver medalist Lamfiat Kuya Chokal Rose Government Tatum High School bronze medal Zoltan Sang Goodwill English Academy Rokal Rose Shotput Girls Atamdolo Shotput Nilenga Chuan Chumizo Chuan Longjam Omleng Shotput Girls Sahian Lalwa Chloe Zawuluti Memorial High School Lalden Ruati Government Bukang High School Pokha Rokal Rose Lalden Ruati Pau Government East Lundar High School Rokal Pokha
bronze medal ani. Government is Mungdar High School. The long jump, jumping events fee. Lenga. Long jump, boys. Remruat Puya. Government Tatum High School. Silver medalist Lalden Kiwanga, Government Buklang High School, Nongkang Jose. Bronze medalist Lalden Philakiang Te, Gutu in English Academy. Long jump girls, gold medal F. Valal San Chui. Government North Valai Thai. Silver medalist Lal Fuai Zeli. Government East Mungdar. Bronze medalist Zodin Pui, Government Pedlang High School. Chuana to Bernatan Kalsetkal, Heimipa Chungwadia. Bronze medal Government Buklang High School, Mukal Rose. Anayo, ano may Government Buklang High School, Anayo, pakat. Silver medal, Marian High School. Bronze medal, Government Siatlang High School. Chief Minister, Sungalok Tuhukan Soya.